Yes. Hello guys, nizere ko mumeze neza. So uyu munsi rero ndagarutse, hari hashize igihe n'abakorera video cyangwa se n'abaha video, ariko uyu munsi nje kubereka uburyo ugiye kujya ukoresha internet yihuta, cyane cyane ba bantu bakoresha internet ugasanga bari kwinuba ngo internet igenda gake, cyane cyane ariko abantu bakoresha Airtel, ariko uretse ko no kuri MTN naho ari uko. So natinze rero ngiye kukwereka uburyo niba ukoresha 3G uzajya ukoresha 4G. So niba ukoresha 5G ukoresha 4G ukazajya ukoresha 5G. Ni ukuvuga ngo internet ukoresha, range ya internet ukoresha igiye kwiyongera. So uri kwibaza rero ko ibyo bintu bidashoboka, niyo mpamvu rero nanjye nkoze iyi video kugira ngo nkwereke uko bishoboka. Wowe icyo ukora rero ni ukuniza amaso ndetse no kuza gukora ibyo nakweretse kugira ngo nawe ubashe gukemura iki kibazo cya internet. So tudatinze rero, ngiye kubanza kubereka telefone yanjye. Turebe niba koko telefone yanjye ifata 4G. Turaza hano muri setting murahazi, hanyuma nitumara kuza muri setting turahita dukanda hano kuri sim and network settings, tuhakande. Nitumara kuhakanda rero turaza dukanda hano kuri sim card, right? Nitumara gukanda kuri sim card rero turaza hano turebe hano handitse ngo aso, muri kubibona hano. Hano handitse turamanuka hano. So hano muri kubibona rero, ahambere habanza bari kutubwira ko dushobora gukoresha 2G, 5G, 4G ariko biri out, ishobora kuvaho. Ni ukuvuga ngo telefone yanjye muri kubibona ko idakoresha 4G. Nabaretse kududeranja. Muri kubona ko idakoresha 4G nkuko muri kubibona hano handitse ngo 2G only, 3G only. Bishatse kuvuga ngo nko iyi telefone yanjye ifata 4G, haba hariho ahantu handitse ngo 4G only. So murabona ko rero hano hejuru habanza handitse 4G ariko iri out. Ni ukuvuga ngo ishobora kuva muri 4G ikamanuka ikagera muri 3G ndetse ikaba yamanuka ikagera muri 2G. Bishatse kuvuga ko telefone yanjye idakoresha 4G yonyine. So ngiye kukwereka rero uburyo nzajya nkoresha 4G yonyine, 4G only. So rero nawe niba telefone yawe iri muri ubu buryo cyangwa se imeze nk'uko iyanjye imeze, ndakeka iyi video ni yawe, iragufasha cyane nawe kugira ngo ujye ukoresha internet yihuta. So ngiye kukwereka rero n'abakoresha 4G yonyine cyangwa se 4G only, bashobora guconnect ubu buryo bagakoresha 5G only. Birashoboka nabyo, murabigerageza mwandike muri comment mumbwira ati byakunze. So ngiye kukwereka rero tudatinze uburyo tugiye gukoresha kugira ngo byose tubikore neza kugira ngo bigende neza. Turaza hano muri phones, hano uko ugiye guhamagara cyangwa se ugiye gushaka abantu baguhamagaye. Nitumara kuhakanda rero kutuderanja. So nitumara kuhakanda turahita dukanda iyi mibare. So iyi mibare ngiye gukanda niyo uri bukoreshe kugira ngo ibintu tugiye gukora byose bigende neza. Ukurikire iyi mibare. So uraza ukande akanyenyeri, urwego, akanyenyeri, urwego. Nubirangiza urahita ushyiraho 46, 36. Nizere ko uri kubibona. Wongere ukande urwego, akanyenyeri, urwego. Turongeraho akandi kanyenyeri. Ukimara kubikora murabona ko bihindutse. So iyo code ndayisiga muri description ndetse na WhatsApp group ku buryo mwese muza kuyibona. Nubona utayikurikiye hano uko mbyanditse, urayirebera muri description ndayipininga
uraza kuyibona. So nugera aha rero nanone urahita uza hano, urahita ukanda hari handitse ngo phone information. Hano hejuru habanza phone information, muri kuhabona. Numara kuhakanda rero murabona yuko hano niriya code nyine, ugahita ukanda hara kuri phone information, warangiza ugahita ugera kuri iyi tableau. So ushobora kuza ukabona aka kantu ntikari take cyangwa se ntigatekinze, ukabona karafunze gutya nyine kuri akameze, uraza ugatekinge ugafungure. Numara kugafungura urategereza ama network agaruke hejuru, buriya twagafunguye. So numara kugafungura rero uraza ukande hano kuri aka kantu muri kukabona kano ugakandeho. Numara kugakandaho barakuzanira phone 0 na phone 1. Urakanda hano kuri phone 0. Niba ari Airtel ufitemo urakanda hano kuri phone 0. Niba ari MTN ufitemo urakanda hano kuri phone 1. Twebwe rero turashaka guconnecta hehe? Turashaka guconnecta kuri Airtel. Kuko niyo abantu benshi binuba ko itanga internet igenda gakeya. So rero numara guconnecta buriya buryo nanone ntago biba birangiye. Uraza hano hejuru kuri utu tudomo dutatu ukandeho. Numara gukandaho uraza ukande hano handitse ngo disable data connection. Hano muri kuhabona aha hanyuma muri make reka tubivuge gutyo. Uhakande. Numara kuhakanda urategerezaho gatoya ama network yongera agaruke. Urategerezaho gato cyane, ntago bimara umwanya munini. Urategereza akantu gato cyane kugira ngo ama network yongere agaruke. Murabona yuko ama network yongeye akagaruka. Bishatse kuvuga ko murabona yuko hano niba muri kuhabona, hano bari kutubwira ngo voice network type ubu iri kuri right. Hano bakatubwira ngo data network type nayo iri kuri right. Hano bakatubwira ngo data service iri connect. Hano bakatubwira ngo current network ni Airtel Rwanda. N'ibindi muri kubibona hano hejuru. Muri kubibona hano hejuru byose, ndakeka muri kubibona. So rero ikintu tugiye gukora hano, murabona ko iyo wamaze gukora biriya uba wayiconnecte biba byarangiye. So tugiye rero kureba niba koko niba twamaze guconnecta internet yacu. Tugiye gusubira hahandi muri setting turebe koko yabaye turebe koko yabaye 4G only. Tugiye kubireba hano, turaca reka nyure hano hejuru, turaca hano turangiza dukande hano kuri sim and network setting, dukande kuri Airtel Rwanda, tumanuka hasi. Murabona yuko bitaraba ntago biraba 4G only. Tugiye gukora iki rero? Tugiye ninjya kuri YouTube barama copyright. Wenda reka njye hano kuri Facebook nyine ikintu kugira ngo mbereke ko iri buhinduke. Sinzi niba batari bumpe copyright. Mani mfashe gusa nibaze kuduha copyright guys, ariko ndagira ngo mbereke ko hano ukina video idacicikana. Muri kubibona? Murabona ko rwose video ntabwo icicikana. Ndamutse ngiye gukina ikintu hariya kuri YouTube bahita bampa copyright.
murabizi abantu mukoresha YouTube murabizi